Nah kadang ulu malim babah lagi abah dot. Kemudian mai gaya na abah bantu god mah. Dengan babahnya itu kemudian. Ya, abang. Hadirin muta'alimin yang dirahmati Allah sekalian. Itulah makanya penyambung kepada urung-urung yang awal perjuangan bitanya mandungnya. Anale urang ini tua-tua ini kan tua-tua loh. Tua-tua loh, Pak. Apa urang tua-tua loh. Dalake keberkatan mereka menyana berkat. Menyana berkat, bedi bulukat tu dah. Anale tua-tua cukup juga, cukup. Satu hal kalau apa? Nya tengku, apa tengku tunggulan bisa alumni dia yang bertajamun. Satu hal ini, satu hal. Bantu aja tengku perlu saya orang rabu je.